Hej, jeg hedder Naja Karina Stenholt, og jeg er forsker. Jeg er uddannet ved Elisabeth Sofik og Aalborg Universitet. Aajunannaya taanna kalaallit nunaanni inungorlunilu meeraavoq Danmarkimi peqoriartortilluni issittoq inuuffingisimasani misigeqqikkusuttuaannarsimavaa misigeqqikkumallugu 2011 minnakorsanngorniarnini unitsillugu nuummi ilisimatusarfimmi inuiaqatigiilerinermik ilinniaaqalernissaminut qinnuteqarpoq nunatsinnut utinginnermini statistikkit ilisimasaqarfigaai kalaallit nunaanni nakuusernerup pinerluttuliornerup atornerluinerup imeriuttuunerullu atungaaneqat annertuvoq ilinniarnerminili paasivaa kalaallit inuqatigiinnikkut aornertorsiuteqaraluarlutit statistikkit naapertorlungit амерланерусутеқартут инуунерминник нааммангисимаариnnilluartuusut qanoq taamaattoqarsinnaagami naya isumaliorpoq kalaaliu suppitsaasumik inuuneqarnissaminut suna pingaruteqarluinnartutut isingaa apeqqummik tamatuminga misissuilerami paasivaa akissut mannaasoq pingortitarsuaq nayappi huatingorniutaa tamatumunga алларпассуарнуллу тунгавоq paasisavut 2023 milu ajungaaniuteqataaneranut pissutaalluni